Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. We serve a big God who can accomplish the impossible. There is nothing he can't do. And with this in mind, it is important that we set our goals so that God can maximize the strength and resources he has given us. That's right, Mom. And when we set our priorities this year, we need to apply scripture verses to our goals. We need to first make sure that our goals are aligned with God's will with us. That's why today we will be talking about spiritual goal setting. These goals will surely help us in our journey as we stand and make a difference this 2021. So fellow BYI, just sit back and relax as we listen. Learn. And lead here at Doc Talk! Okay, ayan. Oh, balik to Tagalog na si Oo, para ano lang eh. Kasi it's New Year, ayan, no? So we would like to greet everyone a blessed and happy New Year po sa inyong lahat. Okay. New Year, oo. Ayan, no? So, yun nga, no? Let's start our year right, no? With our DOC, no? So, we will be talking about goal setting. Napaka-exciting ng ating lesson for today. Ayan, no? Pero, before that, let us acknowledge yung ating mga viewers, Ma'am Faye. Okay, so, kumustahin natin mga brethren natin dyan sa Pasukin. Wow! Ayan, mukhang isa sa mga goal ng mga taga-Pasukin ngayon ang maging maaga. Wow! Maawagang umuwi. Alright, no? So, sa mga brethren natin dyan sa Pasukin, pakitext naman po, pakitawagan po yung mga fellow BYIs natin, no? Ayan, this is very important, no? Start ng year natin, kailangan lahat tayo nandito para makinig ng Word of God. Alright? Next naman mga brethren natin sa Australia. Ayan, hello! Ayan, nandyan si Gretchen, si Nielsen, and si Reagan. Alright. Sa New Year nyo dyan. O, talaga sila yung naka-sit back and relax. Oh, Sir JJ. Obedient Naka-relax tong mga talaga. taga-Australia natin, ah. Alright. Sino Kumustahin rin pa? natin mga brethren natin sa Lawag. We have the Lagasta family. Yes, the Lagasta family. Hello! Ayan. Kumusta kayo dyan? And kumustahin rin natin mga brethren natin sa Hawaii. Yes, we have Sister Maika. Ernaline, si Ernaline. Ayan. And Ashley. Ansley pala. Kumustahin rin natin si Brother Pipo na nasa Starbucks. Oo nga. Order naman ng Sir Pipo. Okay. Ayan, nandyan rin si Sister Anna Rose. Sister Anna Rose, hello. Happy birthday, Happy Sister birthday. Anna! Ano pala, birthday pala ni Sister Anna Rose ngayon. Nagpaalam dito yun. At paalam dito yung Sister Anna Rose. Ayan, no? May delivery po ang, U-Chill. Ayan, I think, dyan na rin po ang ating HBBC Claveria. Ayan, no? Pero,
Hindi pa naka-open yung kanilang yung kanilang camera. Ayan, at si Ma'am Shane, si J-Bess, ayan, no? J-Bess, ayan, paki-open yung camera mo, Brad, para makita ka namin. Something in the comment table. Ayan, okay, so yan yung mga participants natin sa Zoom. Ayan, okay, Ayan, so iba sa FB connecting Live, pa. Sir Joseph, check natin kung ilan na yung ating mga viewers. So, ang mga viewers natin ngayon, We have 25,000. Wow, okay, so we already have 25 FB viewers, no, na nakasubaybay. Ayan. Okay, hello everyone. Anong sabi doon, sir? Nakapsot wifi ko na. James, punta ka na lang dito. Oo nga, alright. Okay, so since na-welcome na natin ang ating mga viewers sa ating Zoom and FB Live. Ayan, no. So pag-uusapan naman natin ngayon, no, bilang mga co-host, ang kung paano ninyo sinelebrate ang New Year ninyo. At syempre, since goal setting ang ating topic ngayon, I think it's just right and proper na pag-usapan din natin yung mga sarili-sarili nating goals for 2021. Ayan, no? So, ang unang mag-share ay si Sister Faye. Ayan, no? Sister Faye, ayan, no? I-share mo naman sa amin anong mga spiritual goals mo this 2021. So, isa sa mga spiritual goals ko this 2021 is i-increase yung first fruit ko. Wow, amen. More so meaning, sana. And sana mag-improve yung ministry namin sa audiovisual. Okay, ayun. Since si Sister Faye nga ang in charge sa AVM natin sa Lawag, no? right. Siguro, by this 2021, Ma'am Faye, may request ka ba? May hologram na kami. May hologram na kayo sa Lawag, oo. Alright, no? So, nakaka-bless, no? So, i-increase daw niya ang kanyang first fruit offering this year. Ayan, no? Siyempre, hindi magpapatalo si Sir JJ. So, Sir JJ, ayan, no? Kumustahin muna natin ang health mo, kuya. Okay ba na? Okay naman. Even though sa Kulang sa pag-ibig. Ayan. Dapat yun yung goal mo this 2021, sir. law of attraction. Low adrap. Ako yung goal ko, every year by God's grace, yung first fruit talaga fulfill. But this year, isa sa mga goal ko sa first fruit, yung mag-increase, katulad ng sabi ni Sister Faye. And yun yung pinapanalangin ko talaga. And isa sa mga tumatak sa akin sa mga previous years is kung yung sinabi ni Pastor BMA na ambitious prayer, na kung mananalangin ka na lamang, bakit hindi ka manalangin at mangarap para sa Panginoon? Tama, ayan, no? So, yun nga yung, I think isa rin yan yung sa mga point ng preaching ng ating mahal na pastor nung isang, I think nung the other Sunday, no? That we never, when we, yung satisfied na tayo with the Lord Jesus Christ, no? So, it's all sufficient. Pero when it comes to our Christian life, kailangan hindi tayo contented. We should always aim for higher. We need to be ambitious for the work of the Lord. Ayan, no? So, yun rin yung isa sa mga, siguro pinapanalangin natin bilang mga young professionals is to really become a financial partner ng ating church. Ayan, That's no? right. So, tanungin naman natin, mukhang maraming plano ang ating isang co-host this 2021. Oo. Kung 2020, ayan, medyo tawag dito, medyo may mga delays. Siguro ngayong 2021, all out na to, Sir John Joseph, no? So, Ma'am May Ann, ayan na. Akala ko ikaw na yung mag-share sa JJ eh. So, Ma'am May Ann, bibili na ba kami ng bagong coat namin this 2021? Ano ba yung motive, Ma'am May Ann, para ma-prepare naman namin Kasi yung one of the preachings ni Pastor before is, God may answer our prayers in 3 ways, right? One may be direct, denied, or delay. So, Romans 8:28 pa rin tayo. So, that's it. By God's grace, Pastor, we're prayerful for this year. And we'll keep you posted. Help us pray for it. Kasi
when God is our partner, we know na whatever His plans, it's always the best for us. So that includes timing, kagaya kay Sir JJ at sa iyo, Sir J. Bryle, di ba? Nag-aantay pa rin kayo kasi sabi ni Sir JJ kanina umaga, baro nga tawon, kan baro pe lang itatawan. Oo, mukhang ano Sabi niya that's why, ayun, na-inspire tuloy ako, ayan, sinut niya ako. Oo, ayan, no? Therefore, for my goal this year, by God's grace, it's actually one of the fundamental things na lagi akong na-check. First things first is consistency. Consistency in everything. Prayer, daily devotion, and this year talaga primarily nakidilan ti Apo for me is, which is kanina umaga, I was seated beside Tita Beng and then she mentioned that we were sharing about that, priorities. And one of which is, I praise God, I started the year right by coming to church, the Christian time. Kasi sabi niya, we have Filipino time, American time, Indian time, but we also have, lagi daw prini-preach ni Pastor Jun yung Christian time, which is 15 minutes before the service. So, by God's grace, doon ako yung isang bagay na area na gusto kong mas mag-grow pa ako, by God's grace. Earlier. Tama yun, no? So, punctuality. Actually, isa yan sa mga sa mga principles na kailangan matutunan rin ng mga young people natin because afterwards, when pag magtatrabaho na sila, no? So, kailangan nila yung discipline na yon Totoo to be on time on their jobs, but most especially to be on time sa church. Kasi that's one thing, Sir Bral, kasi all of us, we must admit na we really set time to be in our respective jobs. Yung time na school na 8 o'clock, magta-time in pa tayo. But what about mostly sana itong service, yun yung natin, mas, kumbaga nakikita yung talagang heart natin na maaga tayong pupunta dito sa church. Yes, Ayan commitment. mga ka-DOC, mga ka-BYI, no? So, our DOC, our DocTalk is one of the services na ng ating church, no? So, hindi lamang ito yung parang talagang talk show na, alam mo yun, yung parang, gusto kong manood ng DocTalk, ian ko nga yung TV namin, no? So, it should be one of our commitments na manood lagi ng ating DocTalk and syempre to be on time, no? And yung Christian time dapat yung ino-observe natin. That's 15 minutes before the time. So, ang ating DOC, mga ka-BYI is 2:30, every 2:30, no? So, kailangan 2:15 pa lang naka-tune in na kayo sa ating FB Live o di naman kaya dito sa ating Zoom. Ayan, no? So, actually, no? So, may mga tayo sa Jan Joseph. Okay, so akin naman po, Sir Jan Joseph, actually, there have been setbacks for the year 2020 and I am praying to God na by this 2021 is makapagbayad tayo sa Panginoon sa ating mga pagkukulang. Ayan, no? So, ang isa sa mga prayers, so actually when this 2021 came is really when I have my self-introspection, parang assessment ko sa sarili ko. So marami talaga akong pagkukulang sa Panginoon this 2020. So gusto ko na i-fulfill sana yung mga commitments and promises ko with the Lord this coming 2021. So meron tayong mga ka-BYIers na gusto ring mag-share ng kanilang 2021 goals, no? Pero before that, ayan, kasama na po natin ang ating mahal na pastor who will also lead us sa ating singing this afternoon, no? So let's start our Doc Talk by singing our favorite songs, spiritual songs. Amen. No? Praise the Lord. Bawit tayo. Let's sing Happiness is to Know the Savior. Alright? Happiness is... Okay? Naririnig ba itong gitara ko? Okay, ready? Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord.
Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter when teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, Jesus alive. That's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Okay, one more song. Let's sing that song, I'm blessed and I know that I am. Amen. Okay? I'm blessed. Ready? I'm blessed and I know that I am, because Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am, because He promised me to give me a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Time. How are you, Kuya JJ? I'm blessed, Pastor. How are you, Kuya J. Brian? I'm super blessed, Pastor. Amen. Ma'am May Ann and Faye? I'm blessed. I'm blessed, Very Pastor. good. Okay, ready? I'm blessed and I know that I am, because Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am, because He promised to give me a new life. I'm blessed cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Amen. Amen, Pastor. Maraming salamat po, no? Okay, so as I mentioned a while ago, meron tayong mga ka-BYIs na gusto rin mag-share ng kanilang 2021 goals, di ba? So, kanina nag-post ako na ang topic ng ating pastor is goal setting. So, itong mga young people natin na to, nag-chat sila kaagad. Sabi nila, Pastor, Sir Brian, pwede ba akong mag-share ng goal? Kinukulit nila ako. Sabi ko, pag-isipan ko muna, sabi ko sa kanila. Oo. So, ito yung mga ilan sa mga ano natin, no? Sa mga BYIers natin na gusto nating mapakinggan yung plano nila for 2021 when it comes to their spiritual life. Okay, no? So, ang una nating sharer, ang unang mag-share, actually ito, may major comeback po siya this 2020. Ayan, no? So, isa sa mga naka-bless actually yung kanyang testimony, no, na every service natin is na-attenda na niya, and minsan na rin sa kanyang buhay medyo lumayo siya sa Panginoon, pero muli siyang nagbalik this 2020, no? So pakinggan po natin ang testimony ni Brother Pipo. Ayan, palakpakan po natin siya. Ay, nakaka-bless. Brother. Wala pa pala, Sir John Joseph. Tapos lang. Hello. Ayan. Yan. Yan. Okay. First of all, thank you po sa opportunity na makapag-share ako ngayon. And I would like to start sa current situation ko. Honestly, lahat ng plano ko sa future ay nagkaroon ng setback ngayong 2020 kasi nga nagka-pandemic. Tapos noon, honestly, meron naman akong goals sa succeeding years ng buhay ko. Pero sinet ko kasi yung goals na yon na backslider ako. Sabi nga kanina ni Sir J. Brian nga, nagkaroon ako ng comeback this 2020. And
pagkakaalala ko kanina, siya yung nag-chat sa akin, pero parang mali yung pagkakaalala ko. Pero anyway, I'm very blessed nga sinat niya ako kasi nagkaroon ulit ako ng direction. Kasi yung career ko, ano bang gagawin ko, graduate na ako, ano nang dapat gawin ko. Tapos nung sinabihan ako na mag-share ako ng goals for this 2021, biglang sabi ng Panginoon sa akin, ang simple lang kailangan mong gawin. Ito na, nakaset na, yung spiritual goals mo. Kasi yun dapat ang ginagawa nating mga Kristiyano. So, una-una, sa ministry, gusto kong ma-involve sa as many ministries as possible. Thank you po, Pastor, sa opportunity na makapag-join ako sa publication ministry. Nakita ko yung napakalaking potential niya, lalo na ngayon online, tapos may international audience tayo. So, ang laki ng potential ng publication. If mapagtuunan lang siya ng pansin, marami siyang magagawa at maraming mabibless. Secondly, about sa ministry, yung Claveria, ang dami ng members, puno lagi yung church every service kahit may pandemic. Tapos ang dami ng mga bata, parang i-groom mo na lang sila to be the next core members of the ministry. So in my heart, I believe na ang hinihintay na lang ng Panginoon para ibigay niya yung lupa sa Claveria is ang growth ng members. And the best avenue for growth is the ministry. So that's what I aim. Gusto ko mag-grow sa ministry. And isa pa, sa soul winning, my aim this 2021 is to share to at least one person the gospel. Sabi nga ni Pastor June noon, hindi lang siya basta mag-share ka. Dapat may follow-up. And ang goal natin sa mga masyera natin, mabaptize sila. Hindi kasi yung paramihan tayo ng masabihan, kundi may ilapit natin yung tao sa Panginoon para sila rin gawin nila para sila makapag-share din sa ibang tao. And ako, imagine lang if 1 week may isang tao akong mailapit sa Panginoon, edi may 48 na tao akong mailapit sa Panginoon this 2021. And 48 new members yon, new and faithful members yon this 2021. And kung kayo rin gusto nyo na ganun ang goal nyo, edi mag-inflate yung number of members natin, hindi lang yung number of cases ng COVID. So, yun lang ang pananaw ko doon. And by God's grace, hindi naman limit yung 48. That is my minimum na makapag-share ako sa 48 na tao this 2021. Amen. And lastly, sa Praise giving, dapat kompleto ang tithes, dapat kompleto ang first fruit offering, Amen. pati yung thanksgiving. And goal ko rin this 2021, kompleto ko yung back tithes ko, tsaka ang first fruit offering ko for 5 years na nag-backslide ako. Medyo mahirap siya, pero doable siya eh. Sa tingin ko, doable siya. And that is what I aim to do. At unting halaga lang yun sa Panginoon, alam ko. Kaya pinagdadasal ko siya. Amen. That's all. Thank you po ulit sa opportunity. God bless sa lahat. Nakaka-bless. Praise the Lord. Yes, talaga naman. Di ba No? kayo nahamon, mga BYIers? Amen? Amen. Sige, Kuya JJ, Kuya J. Brian. Alright. No, actually, Brother Pipo, sa Zoom, talagang nag-cheer na yung mga Claveria brethren natin. No? Talagang na-bless sila sa testimony ng buhay mo. Ayan, no? At syempre, kaming mga BYIers, so imagine, Brother Sir JJ, 48 souls. If we are going to win 1 soul every week, ayan, no? So we can bring 48 souls to Jesus this coming 2021. Ay, hindi pala this coming, this 2021. Oo, no? So I think doable na doable na goal yon, no, when it comes to soul winning. And yun nga yung sabi niya, and isa sa rin sa mga burden ng ating pastor is yung discipleship. Discipleship, right. Yung hindi lang tayo nakakapag-share
ng gospel sa Panginoon, kundi talagang natutulungan natin yung mga nasusulwi natin to grow. Kasi yung growth, kasi it's the manifestation na sila ay buhay. Meron na sila nung life na yung new life meron na sila noon, no? Right. So Good. thank you, brother Pipo, no? So ang next naman natin, no, talagang tuloy-tuloy na, no, hindi napapakabog yung mga ano natin, mga BYIers natin, no? So let's call on siya from Claveria also, no? So ito naman is siya naman she took yung ating 1-year course dito sa BASB, and she nung natapos nila, she went home, and kumustahin natin siya also, no, ang mayora ng HBBC. Ayan, so let's welcome Sister Zeya. Ayun pala. Ayun. Nasa munisipyo. Oo. Hello po. Magmagda ka kabsat. Wen, Amen. magandaan. Amen. Yeah. Good afternoon po, ka-BYIers. Pagyaman ako na iti apo, kadito nga opportunity and privilege, tapnon tikas takit ma-share ko met, kadito nga year, iti goals ko manin para iti apo ay kabsat. Ket pagyaman ako na iti apo ta, in message ko gaya mi Sir Braille that time. Thank you Sir Braille message ka. Jay. Ket umuna iti amin kahabsat ket idi last year kahabsat ket nakita no kasano iti kinaimbag iti apo iti panagbiag ko kahabsat kapunata idi last year ket nag-graduate na iti Bible School kasya kahabsat ket idi before na ka nag-enter iti Bible School kahabsat ket DJ 1 year nga commitment ko iti apo ket ada iti goals kon para iti succeeding years kasi kabsat nga after ko nga graduate iti Bible School ag work na dagdagos kasday kakabsat ngem unfortunately deti nga pandemic kakabsat ket binaliwan na amin digijay nga goals ko kakabsat ket ngem DJ kakabsat ket pagyamanak lang ta iti apo ta detoy nga year ay idi last year kakabsat ket adu iti inpasuro adu iti experiences nga mabalin ko pa improve itatta nga year nga gifts and talents kasya kabsat gapunata medyo adati pagkaambisyosa kakabsat adu iti kayat ko nga padasen kasya kabsat ket DJ gayam nga kinaambisyosa kabsat ket mabalin ko nga usaren para iti ministry kakabsat nga mausar gayam para iti pakaidaydayawan iti apo kasya kabsat ket pagyamanak iti apo iti pinang train kanyami ni Ma'am Kay iti choir kabsat iti choral ta by God's grace ket Amen. nagbalin nga mesa nga ministry kanyak iti Claveria DJ kabsat ken kasapay kabsat ti kinaambisyosa nga agbiangot-biangot ket digijay agyur ornos iti sabong kabsat ket by God's grace ket maitre-train nak itatta kabsat nga arrange iti flowers kasya kabsat ket madaydayaw unay iti apot kiri jay kabsat ket iti goal ko itatta nga 2021 kabsat ket amin nga digijay impatalek iti apo kanyak nga borrowed ministries ken gifts ket sapay ko mata ma-develop ko pay ma-enhance ko tapnon iti kasta ket mausar iti apo kakabsat ket regarding iti soul winning met kabsat ket idi last year kabsat actually ket adda iti friend ko nga kinatulag ko kakabsat nga dapat ket challenge kanya mi DJ nga duwa nga every week dapat adda iti mesa nga soul at least one soul nga masharean mi kasya kabsat ket no awan iti masharam adda iti kasukat na DJ kabsat mesa nga milk tea kasya kabsat
Ket ngem tatta kabsat ket impakita iti apo kanyak nga madigayam DJ nga goal. Do mayat DJ kasi makashare ka iti tao kas ngem dapat han ka nga aggo kay DJ gapo na lang taada iti milk tea so nga kailangan iti ag-share kasi kabsat. Haan na nga DJ milk tea iti motivation mo tapno na ag-share ka kasi Amen. kabsat. Isuri iti impakita iti apo kanya kabsat nga uray awan iti motivation mo kung mga ay awan ko maiti sa bali nga motivation mo no diket dilaeng iti gapu iti ayat mo iti apo ken gapu na ta kayat mo nga DJ nga tao ket umasidig iti apo kasay kabsat ket hopefully and prayerfully kabsat nga iti goal ko kadeti nga year regarding iti soul winning ko kabsat ket DJ ma-assure ko nga talaga nga iti family ket saved da kakabsat. Amen. Ket may sapay kakabsat iti giving kakabsat. I praise and thank God kabsat gapo na ta despite iti deti nga pandemic kabsat awan ti work ko awan ti pangalak iti kwarta ken gapo na ta nag-graduate nakmet iti college yan kasi kabsat ket parang hangko kayaten nga rely nak iti family hangko kayaten nga agdawat nak iti kwarta kanya da kasi kabsat. Ket pagyamanak iti apo ta DJ training ko iti akay ket nausar ko DJ tapnon ag-tutor iti estudyante ag tulong kanya da iti module sapno adda ti pangalak iti kwarta kakabsat ket pagyamanak iti apo ta itatay nakitak DJ di giving ko AJ statement ti account ko iti giving kakabsat ket hang ko in-expect kakabsat nga nag-increase gayam DJ giving ko despite the fact nga awan iti work ko kasi kabsat nga parang part-time laeng kasi kabsat nga pagyamanak una iti apo kay DJ kabsat ket for this year kabsat ket han lang nga iti goal ko ket ag-increase DJ giving ko no di ket di agbalinak talaga nga tay financial partner iti church kasi kabsat ken agbalinak nga compliment iti pastor tayo kabsat DJ lang Amen. God be the glory. Amen. Alright, amen, Sister Zea. No, so talaga, no kayat mo talaga iti agbalin nga kas lang makatulong iti ministry ti Apo ket talaga kumita ka dagiti possible ways pamuspusan tapno sikaket makaited iti giving mo, di ba, Sir Joseph, no? So Amen. praise God sa mga heart po, sa heart mo, Sister Zea, and sa ating mga fellow BYIers also. Okay? So, yung ating next na magbibigay naman ng testimony, siguro siya, isa siya sa mga pinaka-busy talaga na young people natin, no? When it comes to studies. Kasi, kaninang umaga, nirecognize siya ng ating mahal na pastor, no? And yung commitment niya talaga when it comes to his ministry despite his busy schedules is talaga namang hindi mapapantayan, and it's all by God's grace. And siguro this 2021, since meron new milestone sa kanyang pag-aaral, no, magjo-duty na siya, we are praying na hindi magbabago yung kanyang commitment para sa Panginoon. No? So, to share to us his commitments this 2021, may we call on our future, the first doctor of HBBC, Dr. Lester Sigabu. Kaya palapakan natin. Thank you, Sir Ben. Mapalakmat ka kabsat, isa mo nag-chat na kapatay. Thank you po, Pastor, for the opportunity. So, good afternoon, fellow BYIers. For my spiritual goals for this coming 2021, I remember nabasak idi last week nga ko nanakit, there is a difference between gratitude and thanksgiving. So gratitude is a feeling, so you are grateful, but you need to have that thanksgiving and action. So Amen. this 2021 kakabsat, it's a part of my thanksgiving nga I have been blessed with the ministry kadeti nga last year, and this coming year kas lang maiyawan na pelang basit temporarily in the choral. So my goal for this year is to find a new ministry. And I know kanya tayo teachers sa kabsat, everyone
awan siguro ti specific nga ministry pa digiti da Duma and Yes. join with me. Let us Yeah. find another ministry. Yes. Good. And I am challenging everyone to help the church. So in any form of ministry kakabsat ket makatulong. Amen. Origi kakasimplean lang Very good. kakabsat. And despite my my situation han ko man nga mapanunot pe lang no anati ministry nga pangipanan ti Apo kanyak, but I am very prayerful about it. And one of which siguro nga mapanpanunot ko ket is I am writing a book Amen. about this experience ko, and I hope this year ket iso ti may sagol ko di kakabsat nga Amen. may publish kon to. It may not be the most popular book or inspirational book, but I hope it could help siguro yung mga addings ko. And also, in the area of soul winning kakabsat, I'm not a perfect Christian. Han ko nga na nga hanak met nga ti talaga active talaga ti soul winning, but I am trying my best and I am very prayerful about it. Kasi one of the challenges ti soul winning kakabsat is communication. And I am seeing my profession, ket part of which is people. Yes. And it's a great opportunity kakabsat nga if God will give me this gift or this opportunity to meet other people, then I am praying, Lord, na please ited mo kanyak titing opportunity, O Lord. And I hope I hope kakabsat for this year I could also set also numbers. Han ko may baga kakabsat no manong nga numbers, but I am promising God that at least may saman lang nga soul kakabsat, and that soul kakabsat ket no maiyasher ti church kakabsat ket dakkel nga blessing di kakabsat. And in Amen. the area of giving, chinek ko met pastor te statement Yeah. ko te bigat, and I am surprised Amen. kasi this last year ay so di kadakkelak nga giving kakabsat. So And far. so far, and despite the pandemic. And nakaragsak na kakabsat kasi that year, ket han lang nga DJ, tithes ko ti nag-increase, but also my first fruit. Amen. Nag-increase na kabsat ti 100%, so nag-double DJ first fruit ko. Wow. And it's not about the amount kakabsat, but it's about us-us to nga panagited. Amen. Ken malagip ko DJ in share ni Pastor Jun Idi kakabsat nga napintas nga pag-startan ti giving. If you're a young Christian, napintas nga pag-startan ti giving kakabsat kasi matestifate mo jay. And also memorable met DJ giving ko kadit last year kakabsat kasi despite DJ need ko kasi adot ka sa pula kakabsat, but last year pa lang first time ko nga nakaited talaga ti sacrificial. I mean, na-sacrifice ko DJ, tithes ko nga naited despite DJ mas ado ko mapay ti pakausarak. And DJ lang po. Thank you. Amen. Alright, praise God for that testimony, no? So, actually, dalawa sa ating mga sharer ngayong hapon na ito are eyeing actually for publication po, Pastor. Parang napakagandang avenue po, no, ng ministry na ito to tap yung mga able writers natin. I believe dito sa ating ministry, marami po ang mga binigyan ng Panginoon ng gift in writing. I remember alam mo Sir John Joseph, I remember when I was in college, there's this book na actually popular siya sa world, pero medyo spiritual yung context niya, yung Chicken Soup for the Soul. Oo, so alam mo yon, so kung siguro ang Panginoon bless niya yung mga unbelievers ng ganung ability, siguro dito sa HBBC pwede rin natin na itap yung mga gift ng ating mga fellow BYIers to really make a book, no? Isa yun sa mga prayers natin, okay? Ayan, so napakaraming visions ang ating ministry for the year 2021, and
I believe, no, ipaprosper ito ng Panginoon dahil ito ay ginagawa natin para sa sa expansion ng kanyang ministry. Ayan, no? So, alam ko excited na kayong lahat how to learn how to set your spiritual goals this 2021. So, without too much ado, ayan, let us hear from our beloved pastor, Pastor Pruvi Cadelinia. Praise God. What a joy. Sige lang, yung volume, ako nag-volume dyan. Bahina pa, pakilakas mo. Alright. What a joy to hear those testimonies. Digijay kat kwa, bunga iti panakayadal iti sa iti apo. Amen. They are the fruits of the teachings of the Word of God. Well, iti dahiting nga malem, muna ti amin kakabsat, i-define ko ti goal. Aday naramid ko nga acrostic. Nakam kini Pastor John actually. Nangaramid iti acrostic iti goal. G-O-A-L. And I'm going to put words on each letter. Alright? Goal, spiritual goals means godly objectives we aim to labor. Godly objectives aim to labor. Alright? Padasan tayo nga may isa-isaan. Okay? Ilagay mo na lang lahat. Godly objectives aim to labor. Maday? Okay? Godly. Let's take first godly. Colossians chapter 1 verse number 10. Colossians chapter 1 verse number 10. The Bible says that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So, iti intayo panagna nga mayataday, iti pakay aywan, iti apo, ket pagbungaan na tayo, iti amin nga nasaya at nga aramid, being fruitful in every good work. So, isentro tayo, dagiti desires, intents, ken plans tayo, kadayjay godly. Sentrohan natin yan. Yan ang ating i-aim. Okay? Iso targetan tayo. Amen. And then, objectives. So, dapat ti goal mo itangatawen kat saan nga objects, laeng, no di kat objectives. Amen. No objects ko na tayo kat, those are things. But you have to know nga digiti things are only tools. Mm-hmm. Cellphone is good. Ngem anat purpose na di cellphone mo. Okay? Timadaan iti things kat mayat. Ngem may mayat no adda na saya at nga nagserbyan digijay nga banag nga daken ka. Amen. So as you assess what you have, what the Lord gave to you, you set objective. Ana iti purpose detoy adda kanyak. For example, no talent ti addaken ka, i-enhance mo ngem ipausar mo iti apo. Kumbaga, dayjay addaken ka, isarak mo ijay church ti mabalin nga pakausaran na. Gusto DJ ko na ni Kualester. At itatangaming kat, bale mapanto ag duty ta hospitalan na ipalubos ti apo. Tama? When? So most likely, agat kanayon tulat nga kasla naka-quarantine siguro ti kuanahan unay nga rumrumuar. Iso nga for the meantime, han nga makakanta pelang siguro iso na iti koral. Kasi may koral pelang. Ngem kita ta DJ puso nagat nakaset nga mangbirok iti mabalin na nga maitulong nga ministry. So as young people, sentrum day godly pagbalinam nga isod objective mo. So anya digijadaken ka talents, resources, skills, ket prayerfully kunam kasano nga nga maitulong ko ti church deti adda kanyak, how can I be a blessing?
Okay? So, no, at the talent mo ti singing, siyempre, umuna ti amin, dedicate your life to God. And you might want to request, Pastor, can I sing in the choir? No, the talent mo ti music, dedicate your life to God. And then, kung ang Pastor, can I join the orchestra? So, find your place in the ministry. And then aim. Kunanan ni Apostle Paul, I press toward the mark. So, masapol nga the aim mo. Adam mo la aim yo? Do you have an aim? What is your aim? Damaga mala ka, deta kaabay mo. Anat aim mo itang atawan ko nam. Godly aim ha, haan nga aim nga worldly. Te kunakan nga puro objects lang iti dapat nga kasla goal tayo no diket objectives. Ana digiti worthwhile nga panggep nga mabalintay nga aramiden. And then labor. Kahit nga sawen, itrabahwam. I-work out mo. So that word itatay nga doable. Oh, napindas di Jay godly objective nga soul winning, i-work out mo. Oh, di objective mo nga mangted, i-work out natin yan. So godly goal is a godly objective that we aim to labor. So iti trabahon tayo. So let me share with you this afternoon, the title of our lesson is Goals That Will Make a Significant Difference. Deti tema tayo kakabsat, stand and make a difference. So, in line with that theme, masapol nga ti goal mo, akit naka-align mo't lang kadayjay to make a difference. So, I would like to share with you 7 goals that will make a significant difference. 7 goals. Digito nga goals ket kwa, basic da digito. Ngem digito nga basic features will make a significant difference in your life. Number 1, okay? Ugaliing mag-devotion daily. Ayan. Ugaliing mag-daily devotion. Sino kada kayo tinag-devotion, itay bigat, tay daily bread? Amen. Ti apo si kikita ko nana. Okay? Oh. So, ugaliing mag-daily devotion. You just don't know no kadigitoy panagdevotion mo't binigat. Kat iso iti paglawaan iti panakaawat mo nga na Diyosan. It will make a big difference. Ta digitoy ma-devotion tayo yan ti daily bread kakabsat. Ket these are rich insights. Haan nga tsamba-tsamba nga words digiti na ikabilijay. No diket most of them are based on experience, gained from the Word of God, insights, ket dakkel na makatulong kada tayo digijay. In fact, palagay ko, dito lang siguro church tayo iti HBBC, ti maysa kadagiti few, nga naigot, nga mangyen enforce kadagiti members na, nga gumatang ti daily bread. Idikal man, nagiposak dete, pinicture ko dete, reading idikal man ta daily devotion. Kat halos 300 iti nag-react, like, heart, or, ano DJ, may isang nukwan? Care, when? Oo. And more than a dozen shared it. Kat I was trying to observe. Kat nakita nga, kaduan ka digijay nag-comment, saan nga members ti church tayo? Ada may isa nga nag-comment, kat kunana kat, Pastor, ada ka di pa'y ni Kabsat Jayko at Itagabanggi. Ada ka di pa'y available nga daily bread, yan ta bookstore. Kaya't nga sawan ka Kabsat, DJ pa nakabasa na, DJ pinicture ko, nakita na nga dakkel nga nakabless king kuanan. Kat may isa lang nga page, siranto lang na no 365 pages ti binasam. So, nasindyan di tarigagay na nga gumatang ti daily bread. Kat amok nga hala isuna kakabsat kasi tinaramid ko ita, gaputa adot kakabsat ta iti apo dita abroad, kasla dita Australia. Kat
Yes, kadeti first week pa lang maisend, dete kwayo. Digitay daily bread yung kakabsat. Amo yun, naginat pag-send. Ngam, digito'y bread rentay di Australia, ipakita man. Willing da nga mangi shoulder, DJ kwa. Shipping na kakabsat. Mano tayo may isa? 4.5 ti 1 kilo. 4,500 pesos ti 1 kilo. Kat ag 2 kilos DJ sangapulo nga daily bread nga isend. At ako nak, hala nga dakay nga upat no di kat di kita new believer, surugyanan dan iti ag devotion ti daily bread. Iso nga pagugudwaan nyo kunak. O di kad pati di kita new believers willing da nga makishare. Yes, di kita new believers DJ willing da makishare kasi iso da mismo agtarigagay kat idikal man ti naramid kon picture at pelang di page. Saka ako i-share di group chat me ti Australia. O sa i-share ka di new believers. Wan, iso nga ti bigatan kat dumawdawat damanan. Iso nga pinicture ko manan, insend ko man kadakwadan. Kat aduda pa iti kakabsat ta iti apo, dakay nga dadita abroad. Mabalin nga awan pa iti daily bread yung akas dete issue dito Pilipinas nga daily bread. Ngem, I will try what I can and we will try our best nga pictureon dayjay. Siyempre, i-credit tayong our daily bread mo't lang. Tapos di kasta makapag-devotion kayong mo't lang ti inaldaw. Kasi, narigat nga manglangan kakakabsat nga mangan ti sa utiapo. Because digito nga sa utiapo kat mangtad that direction ti biyag tayo. Isudat mangtad ti guidance. O, di ba? Alakat idi last year, mabaling adu ka datay ti hanga naka-straight nga nag-devotion. Na-straight yu ba? Haan, di nga men? O, man-manulang, di kita'y talaga nga naka-straight nga nag-devotion. DJ daily bread. Ngam ita, kakabsat, pagbalinan nyo nga goal data kasi it will make a significant difference in your life. Dakkel ti maaramidan na kang agbasa di gito'y godly, biblical, spiritual insights nga gapo ijay our daily bread. Oo, uri DJ lang pa nang basam kat no dete receptive kan kwa, dete nadamag tapuso kan panunot mo kat perming agsagap-sap king ke. Aya, no nadamag, amoy nadamag, dete good ground na pinda sa pagmulaan. So if your heart is a good ground, aga talaga nga mayat ti panagsaad na king kadijay. Matthew 4:4, anak ko na. Di Matthew 4:4, but as it is written, okay, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, di gito'y mabasa tayo nga sa utiapo, ken insights nga mabasa tayo nga naggapumit lang ti sa utiapo, isuda iti mangiturong dagiti pampanunot ken puso tayo. So, ulitek, ugaliing mag-daily devotion. Basta nubigatan, automatic nga DJ subconscious mo, ket iring-ring na ka nga ag-devotion kan ko na. Amen? I know nga busy kayo nga tutubo iti modules ken online classes. Ngem dakdakkel iti maitulong tuking ka. Dagito'y biblical insights kaysa DJ college education mo. Dakdakkel ti maitulong king ka dito sa utiapo. It's not choosing which, but it is just arranging your priority. So, maminsan pa yung ulitek. Number 1, everybody say together, ugaliing mag-daily devotion. Number 2, nga godly goal tayo kakabsat. Aim to always be a shining light wherever you are. Aim to always be a shining light wherever you are. No wherever, kahit na nga sa wen, di balayo, iti eskwela, sa dinuman na papanam nga lugar, agsilaw ka. Ipakitam nga Kristiyano ka. In your actions, in your deportment, in your dress, di pa nagbadbadom, okay? Di pa nagsao, panakidil, masapol nga maipakita kakabsat, nga datayo, dagiti Kristiyano nga nakasursuro.
Kristiyano nga nakaadal ti sa utiya po. At nagbain mo't no kuna daging gagat mapangkata kapilyayo aon samot mad adal mo kuna daging ka. So masapol nga ipakita tayo kakabsat dagiti adal nga nasursuro tayo ti Biblia. Let's be a shining light wherever we are. Amen? Amoy oray mapanak lang ta Robinson ket talaga nga hangkang agkamali nga manghusga nga pastorak siguro. Napipia nga pagkamalandaga nga pastor, ngam ta pagkamalandaga nga unbeliever. Iso nga orayan at papanakit, ti pampanunutek kakabsat kat DJ nusin nuak. Tapnon ti kasta kat I can always make a difference for the Lord Jesus Christ. So, be a shining light in your home. Hangking agsadsadot. Masapol nga nagagat ka, sikat mangyo preser ti trabaho. Amen. Pakaragsa kami itata, digiti ubing ni Kirk, kini Catherine, apo, kunak kini Mrs. Derabi, dakkilabanag, deti pa nang irwam mo kadakwada nga tumulong-tulong diti unag. Tanog daldalos da Mrs. si Jay nga ito kakabsat, digiti ubing me, akat talaga isudat, baon-baonan na nakuhan. Catherine, kalante kastoy, Kirk, kalante kastoy, obserbara kakabsat kat dakkel nga pagkuan digiti ubing ti mabaon-baon gayam. Kat idirabi agkupkupin ni naning. Di nga to. Oo. Kat idikwan, di pagkupkupinan na, di paglablaban ni Mrs. Jerwar. Kupkupin ti bado. Idikwan rumor ni Mrs. Kunana kat rimor kamutin mami kat isurprise ka kumako na di ubeng, kita? Di ka no isurprise di ubeng, kupinan na aming nga dadjayan, tapnon ton makitan mami na, nakupinan. So di makita ni mami na, akat nakupinan nga, ti ay na nga problema, mureng di kita nakupin na. Mureng, di kita imot mureng nga, apo ko taka, makaayo, ay kakabsat. Tapos si dagparpartimot ni Rohel iti manok di tarwar, sa tanapanak nagpalikaw nga nagbike ta napangkubasit impalingat digiti kingkinantay nga nasamit kada nalanit. Iti sumangputak kat apo permi nga guanta bomba ni Kirk di tayo isot para bomba ni Rohel ti danom nga usaran na di pa nagpartinat manok. Di ba? Kat praise God. Iso nga aim to be a shining light wherever you are. Hamo nga ilingad ti kina Kristiyanom. Do not deny the Lord. Be outspoken, not only verbally, but by your stature. Dela countenance mo kat ipakita na nga naggapot langit di spirit mo ka. Dela pa nagsasao mo kat ipakita na nga dati Diyos keng ka. Di nga malagip yun ni Moses, idibim maba nga naggapot di Mount Sinai. Turelahan na makikita tao, di kiti mata, daging kwa na because Jerupa na kakabsat was shining brightly with the glory of God. Iso nga linang danda, iso na ti veil. Tapnon ti kasta, mabaling nga kitan ti tao iso na because they jay panakisarsarita na ti Apo kakabsat, naalyan ni Moses. Naalyan, amoyt naalyan? Naaringan. Tinadyosan nga kasla birtue kakabsat. So dapat datayo ngagbasbasa ti Bible, agad adal ti sa uti Apo. They influence the Word of God. Masapol nga isut agpanuray king ka, hang kamabain. Hang kagbabain, kakabsat. Taamom, hana nakababain nga aramiden ti usto. Hana nakababain ti agtakder nga para iti Apo. May nga nadayaw. So, aim to be a shining light wherever you are. Si Kapipo, daka dita Manila, be a shining light. Amen? Ni Ana Rose, adakata Hong Kong, be a shining light. Okay? Daka dita Australia, kakabsat, be a shining light. Deta ti dapat nga aim mo. Okay? Daka dita Hawaii, be a shining light. Alright? Dita Claveria, pasukin, kakabsat dita Lawag, be a shining light. Number 3 goal, deny yourself.
carry your cross for the glory of God. Dito iti may sa siguro nga adalam nga wisdom. The wisdom of denying yourself. Kasi wisdom daytoy kakabsat, di pananglipat mo't bagim, you know? DJ pananglipat mo ti bagim, ket lukatan ti Apo dagiti adong nga avenues of blessings. Ngam no tala bagim ti pampanunutem, agbalinte nga selfish, agbalinte nga self-willed, han nga wise no kwa, foolish. Hamo makita dagiti avenues nga mabalin na lukatan ti Apo. Iso nga, the Lord wants to take you to places you have never been. The Lord wants to open doors you have never seen. The Lord wants to give you blessings you have never had, but the condition is deny yourself. Kung nati Apo, lipatom tabagim. Take up your cross. Kung na Luke chapter 9, verse 23, Luke chapter 9, verse 23, and He said to them all, if any man will come after me, di ba? Deta ti goal ta itang atawen, sumurot ti Apo. Would you like to follow Jesus this year? Amen? What is the prerequisite? Let him deny himself and take up his cross daily. So daily gayam, dito yung ibaklay mo nga banag itibiyag mo. Oo, so kunam Apo, everyday, ibaklay ko, deti krus ko. Ano deti krus? Deti krus kakabsat kat, it is a responsibility. Spiritual responsibility. Every day, ibaklay mo deta nga cross and follow me. Once nga nasursurum, it is amoy yung kakabsat, no damagan nyo digiti successful people, one prerequisite to success is self-denial. Because if you want to do something you have never done before, you must be willing to give up something you have never given up before. Always, always, always. No, dakayat mo nga aramiden nga significant nga dimpay na padasang inaramid, then you must sacrifice something in order to do that thing. Because you cannot have it both. So unless you learn the wisdom of self-denial, you are not ready for higher heights. You are not ready for open doors. You're not ready for greater opportunities. You're not ready for bigger responsibility. You're not ready for greater stewardship. Ang Panginoon, unlimited ang pwede niyang ipagkaloob sa atin. More than what we can bear. But you know, God's prerequisite for us to be entrusted of the Lord, self-denial. So nga, anat mabalin mo nga i-deny itang atawan, tapnon ti kasta kat makapagtulnog ka ti Apo. You ask yourself, that's between you and the Lord. Tapno makaitid ka, ti first fruit mo, definitely, ada i-deny mo. Nukas pagarigan, nalingkag soft drink, karagatang kat soft drink, milk tea. Oh, milk tea latan, mas popular, deta milk tea. Ayan? Oo. Sag mamanot milk tea, Kuya Braille? Depende jay brand ko na. No Macau, no Sherty, umabot 150 ta Macau kung kunayon sa. Ha? Ugasam deta? Ket no, 1 milk tea per week. Di lang mabalin ita nga 1 milk tea per month. Tapno day jay talo nga milk tea kat i-deny mo, jay craving mo, tapno lang ipaay mo ti Apo. That's self-denial. Amom, di kita sang kabasit nga maipractice mo, ngem once nga nairugrugim, nga naisigsigod iti bagim, saan to nga narigat ken kan nga agtulnog, dagiti dadakkel nga ipaaramid ti Apo. Kasi digiti babasit pe lang, nakabailamon nga in-deny, dagiti personal ambitions mo, personal cravings mo, kan personal nga kaslang gustom unay, dito panaggarot diriktam nga makayam nga i-deny. Hanto narigatan for you to obey, digiti dadakkel nga ipaaramid ti Apo ken ka. Oh, nakita yu day jay? Iso nga amom, kitam day di ubing. Eget, baka kurang peking kwa na, di lima tinapay kan duwa nga ika na. Umaniking ka, DJ Kuya Braille? Sika Kuya JJ.
Haana, di ba? Ngem kitam, inted ni nanang na, linuton nanang na, inbake ni nanang na nga tinapay, prinito ni nanang na nga tinapa, ngem, anat na pasamak, idialaan ni Jesus Christ, at nag-resist di ubing. Han ako na nga, ne, awan tuk kanukon, saan ako na? Ngam dayjay nga panang i-deny na. Kikita yo? Inted na kini Jesus Christ. Anat na pasamak, inusar ti Apo nga nakabless ti adu nga tao. Ket patsek nga DJ na bati, nga 12, nga basket full of fragments ko na di Bible. Palagay ko, impayawid ti Apo ka DJ ubing. Te ko na akong kakabsat, young people, itapelang taububing kayo, young kayo, detoy nga godly goal, learn to deny yourself, is a principle that will give you so much wisdom and blessing in your life. Masapol nga, if you're going to follow God somewhere, adda i-deny mo nga talaga. Mabalin nga adda kayo ti teenagers, adda ka in na yan ayat yo, teenager kay pelang. Hanadakas ti agayat ngem wrong timing. Hanapay tiyempo ken gundaway. So makitam itatta maamiris mo ket pa-assess mo. Awan iti maitulong na ken ka iti dayta nga estado iti kina teenager mo. Ken saan nga talaga nga pagayatan iti Apo? Anat aramidem, deny yourself. Isu nga iti dayto nga tawen agbalinto nga significant king kati Happy Independence Day. Oh, nakita yo? Isu nga deta kakabsat. Oh, if you are going to do great things for the Lord, ti wisdom nga surusuruam ket self-denial. Agpaypay so deta. Amen? Oh. Now, let's go to number 4. So, i-review tayo. Number 1, ugaliing mag-daily devotion. Number 2, aim to always be a shining light wherever you are. Number 3, deny yourself, carry your cross for the glory of God. Okay? Diniinan ko ng husto yung number 3 ha. Once nga naadal mo ti art of self-denial, that you will be ready for greater opportunities and avenues of spiritual growth. Hangka grow no hamo i-deny ti bagim. Importante nga masurusurom ti self-denial. Number 4, goal that will make a significant difference in your life this 2021 is put God first in everything. Put God first in everything. Kuna na di Matthew 6:33, kaut tayo man nga dagay nga kakadwa kong upat, ready, go. Seek ye first the kingdom of God and all righteousness, And all these things, shall be added unto you. put God first. Years ago, ada na basak nga outline, deti first, F-I-R-S-T. Deti F-I-R-S-T stands for significant things in your life nga ijay, nga masapol nga iyon unam ni Apo Diyos. Letter F, finances. Put God first in your finances. Blessing, the testimony, di kita nag-share itay ti spiritual goal da itang atawen. Kada kay nga talok at kalati may sa common denominator yung kat di giving. Malaksid di soul winning. Ha? Amuyo, uray dakkel kan basit ta allowance mo, no hang ka mairwam nga mangted ti tithes, hamo talaga maited. Kat, dayjay panangirugim nga ag tithes ti Apo, tati tithe kat kwa, starting point, kakabsat iti giving. Ita ka nga mangrugi ka. Hangka nga maka-improve ti giving mo, no hangka mangrugi. Tay, tata, isot kababaan ka arig na yata, pangrugyanam. So, dakkel kan basit ti allowance, rugyamon ti agtites. No 50, 5, awan mang tagibasit, deta 5, at 10% deta ka. Kalati arig na kumagat manot 10% ti 10,000. 1,000. Manot 10% ti 50, 5 peso. So no siyak nang tudak 5 peso out of my 50, nang tudkat 500 out of your 10,000. Sinot dakdakkel ti intud na?
Di 500. Dakdakkel nga amount, ngam sinot ng 30 usto. Diyan ang 35 peso at a 10% ka. So put God first in your finances. Deta ti number 1 nga i-anuyo kasi once nga nasurusurom ti giving, hana adayo ti blessing ti Apo king kat masangwana na aldaw. Deta kakabsat, iparamot mo ti bagim ti cheerful giving, grace of giving. Mamaya, bibigyan ko pa ng konting emphasis yan. Next, letter I, interest. Put God first in your interests. Anya, dagiti pagka-interesam. Oo. Masapol nga, dagiti interest, no kung natin nga interest kita, dagiti kaslang desiram, aspiram mo ti panagbiyaga. Anat aspiram, hambo nga ilang langit ti Apo, iraman mo isunan. Put God first, no? Datari gagay mo, Apo, kunam. Plano ko matikas to itangatawan, so isuro na ka po. Di ba? Nagpintas ti devotion, di kalman, seek God's direction. Seeking God's direction is more than okay. It's the best. It's the best you can do. So, in your interest, letter R, recreation. Put God first in your recreation. Anat recreation? Digiti hobbies mo. Digam ka lalaki mahilig basketball. Bapang ka maki-basketball, ti number 1 na goal mo dito, kat makawin kat kararwa. Hala nga mga bakti ay ayam. No di kat makawin kat kararwa. Let's not lose sight of God and the gospel in our recreation. Isong anat arami, damino ko ag basketball kami. Nunalpas kam nga nagay-ayam ang kat, wano DJ break no kati basketball kat, ni Rohel di may isa no ka nga mapanagtakdura, mapanawitnessan, di gede kay ayam nga unbelievers. At isot goal tayo DJ ka. Agpaiso nga masapol nga the recreation ti bagi, we must also aim to win. At madimot no baptist kagat kanayong ka maabak basketball, madimot na testimonyo mo't deta na. Masapol mga bakkat basketball mo ta. Amen? Uray mamilima, da mga bak, maminsan laking ka, at least na nga bag ka mo ta. Nga maano, da dumagat baliktad, pasaray dati latat mga atew. Ngem, han nga ma-oversyado, iti apo kakabsat, iti recreation tayo, iso nga watchful tayo ti testimonyo tayo, anapay, DJ, panakitungo tayo, tapnon ti kastak at maipakita tayo latat ti apo kat mawinta ida. Idi, Merkules, nakisali ak mamot di ICT. Ilocos Cycling Tour. Nakibisikleta ak. 100 kilometers detat may sangamin nga kwag ka, may sang recreation ko, bisikleta, kakabsat. So, buunay kan? 100 kilometers sa Braille, kayam di jay? Siguro 3 days. Umyang ka siguro, ayo panam, okay? Yeah. Ngayon kakabsat, kunak amumakat 100 kilometer, I was determined to be a finisher. And to finish it in a smaller amount of time as possible as I can. Ngam idi agrubwat kami kakabsat, iji starting point may, nagkararag kami. Kating kararag ko ti apo kunak, Lord, sa lakniban na kami, your heads of protection be upon us. Katulungan na kam nga makaibunong ti gospel tracks kan makasoul win kam ita. Di ba? Kat di pa naggagar mo kakabsat, ijay yan ta event. Han na dapat, di pa naggagar mo di event, ma-oversyado di ni Apo Diyos. At dalat ta dapat ti Apo Jay. Deta kakabsat ti sursurwon tayo. Amen? So idi, nakadanong kami ijay kapurpurawan. Kakabsat. Kat aginanakang basit, kunakon, irwaryon dagiti gospel tracks, agibunong tayon. Maragsakan nakmut aggressive ni Brother Guy. Pawisot nang irugin tinapanagibunong tracks na challenge Derek Nak. Rugyan na nga kasarita digiti agtutubon, napanak imasidig, takunak tibagik. Awana, makinon na akong Brother Guy nga agsulwini nga apo isunak din siyak timang sulwin digitaw. Kunak ti unig ko. Alagat healthy nga kwa di jay. So, idi ko ang kakabsat, kisarita akon, di ko ang ada iburay ni pastor mi, kung na nakadigi ubeng, nag-witness akon.
Taga San Nicolas da, di ubing. Barangay 15, karo ba dyan nagbasak na Bible School? Amamuda ni Pastor Ama, dedi Pastor Amayon. Oh, kat kunak nagbasa ki Judge Oneas as idagkot bagbagik. Idinalpas ko nga na witnessan idan. Kasarsarita ni brother kay di pulis. Katak karkararagdan. Ne, owan na anak nga ng witness di pulisan. Madamati sinner's prayer dang kunak. Napanak imasiden, hamag gayam, inkararag nala ida. Di kan kunana, o ada isip ni pastor may kunana, winitnessak man di pulisan kakapsaan. Iso nga, tiragsak ko nga napan cycling tour kakabsat, hala, di finisher nga, the medal ko. Tadi kita kat mabati, numatay ka. Te importante, adanawin mo akararwa. Well, of course, only God knows na sinot na save ka, di gijay. Ngamte ko na akong kakabsat, even in our recreation, do not let your excitement overshadow the primary goal to share the gospel. And then put God first in your schedules. That schedules, mairaman ng kakabsat ijay career. Amok nga it takes a lot of effort, sacrifice, in order to be good in the workplace. Ano, sadot-sadot ka trabaho, agad di dagang tuik ka tan. Iso nga, ado nga kinagagati ka sa pulam, ado nga diskarte, skill, wisdom, ti masapol mo, tapno agbalegi ka di trabaho, ngemhaanlaan ko madayjay, masapol nga aramidan tayo kakabsat ti bes, ngamin kat daday kat Kristiyano. Di ko nada nga, sabsabalit work ethic na deto eh. Hangasit sitik ti ethic na. Oh, di ba? Naidumduma, nakagagagat. Ti work ethic na deto eh. Ngamin, apay. Ay, member gayam diyaw sana Bible Baptist. Oh, amen. Schedules. Ti Domingo kakabsat, service tayo nga para iti apo. Letter T, put God first in your talents. Hanyong iparpaaramat iti ni Satanas, di kita talento yung kakabsat. Developon nyo, di kita talents yung nga para ti apo. Idi December, year-end fellowship ti choir, challenge ko ida. Takunat, ishare ko kada kayo tinatakwatak nga sikreto ti pa nag-improve ti boses ko kunag. Mamatiak nga nag-improve boses ko eh. Hanga pa nagpangas di dyan, nga maragsakan na eh. Wait mo lang, nag-improve mo lang pa iso di boses ko. Nag-improve. Absat. Tilang madinagat, dede pa ng templada, te audio, te bigat. Isong hanan na pintas, te outcome na yan ta live stream. Iti unag ti kapilya, itay kat namilimadan sa nagpalpalakpak ti ragsak, dagagabsat, dede kantami te bigat. Feeling mighty fine. Pang platinum? Pambira naman, no? Danto share team. Joke lang. Okay? Kat tinamayak kakabsat, at dadigit ay dinggak nga singers nga Christians, kat napintas di kwada, kat tulad-tuladag, di kwan i-record ko, dinggag. I-record ko di boss ko, jak may ayaw nga mang dinggag. Pangit gayang boses ko, kung kunak. Sakti nang criticize di boses ko, ginggana nga, record, ginggana nga nagustuak di boses ko. So yung baga kadakwada, i-record yun da boses yo, dinggan nyo, sigurado di kayo may ayaw. Record yun lang nga record, aging gana nga matumbok yun, DJ kaslanam namaan yung pakaragsakam ta boses mo. Inaramid ni Jaire, kitam tinagkanta tayo, bigat ni Jaire, apaw. Nalaling pa yung digiti artista at lubungan. Nalaling pa yung digiti, Bee Gees. So natagat GBs. Okay? So, dedicate your talent for the Lord. May kalima kakabsat nga goal, we are about to end. Make prayer not as a band-aid, but a necessity in life. Make prayer not as a band-aid, not band-aid, pang takop lang, pang first aid. Hana dapat pang first aid lang ti prayer kakabsat, pagbalinam nga necessity, meaning, dete hamo irugi ti aramid mo nga di mo inkararag. Kasla isuti ka na yun nga i-require mo't bagim dayjay. Goal data dapat. I-goal mo ti bagim. Sakbay nga pumanaw ka di balayo, kararag ka. Sakbay agtest ka, agkararag ka. Sakbay mangan, agkararag ka. Sakbay nga makariing ka, agkararag ka. Kaya mo yon? Narigat sa dayjay Oo. Number 6,
Learn and grow in the grace of giving. Learn and grow in the grace of giving. Uray, deta lang kakabsat, ti maysa nga dakkel nga pag-grow am ti parabor ita nga tawen. Nakita yo, di kita kwatay ti bigatan, na ibunungan na yan. Uray, jelawag, na ibunungan. Oo. Kat, jakmot na ikwakmot ti bigatan, sayang ta medyo in challenge ko kumat basit. Ngayon na baliton Sunday, ipalagip kunto day jay. Evaluaten nyo kakabsat. Kat kung nanipipo itayan kat agbayadak ti 5 years nga pa nag-backslide. Kukuna na. Di ka nag-backslide. Ang kakabsat. Ngam uri ag-backslide kayo. Basta ito, yun to the tides ka. Tap noon to, baybayada mo. Ako na kat, bayadak, di 5 years nga pa nag-backslide ko. At uri nag-backslide. Kat hamat nga nagkurang ti apo ko na. O, di ka da sample nga bayadan na di jay. So anyway, itang atawan kakabsat, i-goal mo day jay. Mabaling nga increase mo jay giving mo, jay first fruit mo, challenge mo ti apo. Praise the Lord. Di ko na ni Lester kat uray pandemic, na-surprise tayo makita na jay result. Iso nga napindas nga, dadi jay agawid kagat, no dagupom jay tights mo. Makiktot ka nga, no alaam ti 100% na di jay. Kas jay gayam tinaawat ko. At siyempre, automatic ka ngamin Basta damaawat mo ka tights. Ay ket no, tinai-tights mo ko mga total idagat 100,000. Di kayat na nga sa Lord, ada naawat ko nga 1 million itang atawan. Milyonaryo ak gaya man. Samo ko na, di ba? Okay? Ket no, no estudyante ka ket tinai-tights mo kumagat, say, 10,000. Ako, apo, adagayam na awat kong 100,000 itang atawan. Jack man lang napupuutan. Nakitam day jay. Ngem hang ka makontento ka day jay. Hangaray ko na, naitid ko tights ko de last year. Usto di jayan. Haan, no they could challenge yourself greater. Okay? Number 7 and last, nga goal that we should make, that will make a significant difference in your life. Number 7. Okay? Number 7. Number 7. Awan? Okay. Reach out to the lost and disciple new believers. Deta kakabsat. Nay, nangag yun, itipada yung ngayang people. DJ ko na ni people. Pada yung ngayang people, DJ. Kathan na imposible nga maarami dyo, DJ nga, kakabsat. Alagat ura isunahan naman siguro nga matarget amin, DJ. Ngayon, napintas, DJ, goal na. 1 soul per week. Nga ti kunana, hanla nga tinasolwin mo, nga maibaga nga naisolwin mo, no di ka ti goal mo, maawis mo isuna ti church, agro, mabaptizan ta, si magabsap kinkwa na, bagbaga ni Pastor John nga, solwin tayo nga solwin, di tayo mo't ag-follow up ko na. Kat ne, kadwayo, padayo nga yang people, sana ko nagat doable. Iso nga, alagat da kayo nga young people itatan, haan lang nga puro deta na inlubungan, iti kwati panunod mo, I challenge you. Sapitan na challenge kayo, DJ. Testimony, di kita nagtestimonyo itatay. 1 soul a week. Gasam, DJ. Kat kunam, Lord, anang nga ta, deti doktok kat, di kita classmate ko kat ure, deti nga tawang kat adalang duamot nga maya si ko ti hapo. Kita nyo, dita Australia kat na tilang talaga nga ko, dita idikat ni Gretchen at medyo backslider, pala ni Nelson. Nelson, are you there? Ayan. Backslider, pala ni Nelson nga minidi, na-revive la idi June. Ayan, Nelson. Ang naman pa iti kasta ni Gretchen, inugurugyan na, di kwan, nakawawis da, ni Dexter, ni Reagan, tatangkat, nag-Bible study kami, umabot na pa isang apulo. Nagagatagawis ni Nelson. Ayan, Nelson. Amen? Praise God. So, DJ kakabsat, masapol nga i-aim mo, apo ko na, masapol nga I will reach out to the lost. Ag-reach out apo kadagiti na pukaw nga kararwa,
ket saan laeng nga tapno, da maibagak mo di group chat mi nga, da nasolwin ko akas to yung MT, aim ko apo kat, at da mayasidig ko nga talaga nga fruit that remains. Te mayasidig ko ti apo nga grow, mabaptizan, kat gusto di ko na agasam no ti may isa kat kadalawas kat may isa, di kat 48 souls in 1 year nga, halang nga na solwin, no, di kat naging member ti church, di ti goal na ka. Kat, no sa nga gasot kayang people, di da kakabsat, di ba, di term na kat agin plate ko na, anat agin plate, bumsog ti church tayaw. Pangit ipanam nga ti 4,800 at tao no kwan. Akatawanan na kakabsat. Ngem, alakat haan man nga kasjay, ngem, masapol kakabsat nga, the goal mo. Amen? Oh, so, itata, reviewin tayo. Ano dete, pagtarusan ti goal itay, godly objectives, aim to labor. So, digito ikot godly objectives nga i-work out tayo. Number 1, ugaliing, mag-daily devotion. Check. Amen. Number 2, aim to always be a shining light wherever you are. Check. Deny yourself, carry your cross for the glory of God. Check. Number 4, Put God first in everything. ano DJ first? In your F, Finances, in your I, Interest. in your R, recreation, in your S, Schedule. in your T, talents. and number 5, Make prayer not as a band-aid, but as a necessity. number 6, Learn and grow in the grace of giving. and number 7, Reach out to the lost and disciple new believers. and all of God's people say, Amen. Kita ang kakabsat. No detoy iti sentrum, ti panunot mo itang atawen, all these things shall be added unto you. Goals that will make a significant difference as you stand and make a difference for Jesus Christ. Amen? Father, thank you for this message. Ket sapay kumaapo ta hangag sadot hanasulitan dagitirik nami. No diket adaan kami kinagagat kinareg ta apo nga mga ramid iti pagayatan. Bendisyonam apo daytoy panakaipanayag daytoy nga lesson apo Dios. Ta sumagyapsep ko mati puso ken panunot dagiti agtutubo. Uray dagiti testimonies Lord ken nagtestimonyo proteheram apo ida tapnon digitoy nga nayebkas da nga pangidaydayaw ken ka. Inyebkas da nga commitment da saan nga maudlot no diket na bilbileg ka nga mangi-bring into realization apo Diyos. Thank you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Alright, maraming salamat po Pastor. No, truly po itong mga principles po na shinare nyo sa amin ay napaka-rich po. No? So, I hope mga ka-BYI hindi lamang na sinulat nyo ito sa inyong mga preaching notebook, kundi i-apply ninyo ito sa inyong daily endeavor this 2021. No? So, let's all aim to stand and make a difference this 2021. Ayan, no? So praise God sa ating Facebook Live. We have 50 viewers. Sa ating YouTube, we have 19 and sa ating Zoom, we have 19 participants. Amen. Amen. So, samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masaya at exciting na mga lessons at topics at makabuluhang kwentuhan na magbibigay aral para sa ating lahat. Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At ito, dito sa Doktor! Okay. Till next time, abangan nyo kakabsat that the next service tayo, I will be sharing a topic, ano tayo title tayo topic kon? Tatan, pina-i-type ko ka. Nakaturog sa amot dito. Para i-type tayong kakabsat talaga. Masapon na't madoktor. But it will be a great help to you. Amen.
nga pangalan yut buwelo nga kabsat para iti 2021. Kasapulan nyo deti nga kaslang pangalan ti momentum ti spiritual life. Okay? So, we'll now close the Doc Talk and open another one para sa ating afternoon service. God bless you!